Kalifu yenge mwenda musesia ndeni wa vilingi wa maovo Ekali Mwingi kuya kauntini ya Kitui nimendeka Kwiyumilya kwa wingi na kwikonya Unyuvanini wa Muthungululo kukunia kula muteti ula mekwnda okilye kivevelo cha ivila kivathukanyo matuku kenda mwaini wa nyanya mwakani wonde na Unyuvanini munene nikwianana Mutongoi wa muika kisioni ki mbaya ula wakulye enenthi meyiandikithye ta amemba masyama ila mekwnda Lina Musangi na maovo mbenge. Ekali kivevelo Mwingi akatini makulwa Kwiyumilya kwa wingi nthini wa seso ya mchujo kana nominations ila ikethe wa mwaini wakana ukule uwo mwani Stephen mbaya Mutongoi wa kisioni na ula wamina kumbuka kana no kwithe wa kukitya kivela cha MCA wodini ya kivou ungua chama cha Wiper onene ya mukawani umwe musini wa Mwingi kavindani kalaeko manita na ndongo ya kisioni mbaya ni waikitha Ekali kana eseso ye ikatwa iso kwa kikwou Ekali Kwiyumilya kulolonga Mutongoi wo vatewia ano mazi nomination they are fair, free and fair, lakini si Wiper ni kwa titie zikevila si open na ula musindi ukaza kuwa na makevuno katangazwa ta musindi na niongo kule makevu mekedho na wia modhi katika kamchujo nomination nundu ni kiama kia Wiper National Election Board ya Wiper Democratic Movement ni to promise kana the elections sia nominations sia Wiper say the free, fair, transparent, verifiable and see that stone accounted for. So mekeda na wasiwasi ingene wa mathuthe mekithe kana ni meyiandikithye syamani cia uteti ni kana makavikia kulolonga tongo yela mekwnda 2 million na namba mbingi tene tuthi katika kamchujo na ngokule andu ala akuni makura musube kana members ma Wiper wedel star 5 0 kenda ash kana usube wa kiama kiva na ethila ndio wa kiama kila kwenda uresign weka kiama ni kukithuku na uliko katika kiama kia Wiper nunu ndutuika member wa siama ili lazima uwe member wa kiama kimwe na ndio member wa Wiper ndukatonya kuthi katika kamulolongo uthi ulolonge Mutongoi kwenda nake Mutongoi musio ni Dr. Stephen mbaya wa Kimwele. Nguripoti ya vilingi wa maovo kuma Mwingi ni Lina Musangi.